Abantu baganana kathi ake nilalele bakithi lento inhle nomunye oyifisi yenzeke kuyo mhlawumbe ke phinde ithole uyozihambela kumhlaba cha ake ngithi sekufika izwi lapha wena Ntombi ngobula ungawuka ozindwe wena kwagawozo uyabuza umthetho litizwa ngibuza umthetho phela mina ukuthi njengoba ulapha uyamthanda usotobe no usibiya ngenkomo abanye bebiya ngehlahla amahlahla sogcina sibuza amakhazayo manje yedwe ma ake ngiphinde mengeswakalanga uyabuza umthetho wentombi yagawozo ukuthi umfana kwaSibiya uyamthanda ngempela ngoba ulapha nje na mwavuma nina njalo mina ngibuza umthetho kulo yami cha bakithi amagobongo angiwasebenzisa vele ngizobuza ogcina ngothathu nonenhlahla wathola umendo wentombazana wathola umendo webakithi uyabuza umthetho ukuthi njengoba ulapha nje Ntombi wogawozo uyamthanda ngempela noSibiya no hawu bakithi yebo noma phambi khona liphumanga hambo no uyongihamba